Don ceathrúir am líana chuig Tipperary agus Corcaigh an aníocht na chéile ag Ceannais Iomána na hÉireann. Bhí an lámh nóachtar go Tipperary sa chéad haibrant le lein na sreathe, ach bhí an Buaicphointí ag Ceannais na sreathe agus a gréad na món ina dhéag sin. Is ag dul an nearcha Tipperary nach Ceannais na món, an éireocht an ceannas fear a háit ar a Ceannais agus Carnlíon Bacáir go bhré lo. Nún gur Corcaigh deir le gurta fé blian agus an trocha héan créibh a bhóchant. Bhí Gaimá Donnacha agus Pat Fleury a barc an Crocaigh don Ceannais. Agus Mohallar na Parka, Shinnan Chugga, Willie Connors, Connor Stakelin, Tim O'Mahony, Darragh Fitzgibbon thoughts, and Schlitter, Patty Staff, agus thoughts the Ceannais, Fehe Cuig, Shul, agus and Kate Schlitter, Pekisus, Tim O'Mahony, Patamaka, agus Ian Togana, Diarmid Healy, and Kane Cowan the drum, the Spricka, agus thought Diarmid Healy, Heish no second dead, Heish Corca, a Corcaigh. Nish Shelley, lost more Milsach. An Canchin Bristol Shees to throw Downey, John McGrath, Árann Schlitter, Gruch Dalach Tasha. Duckerty ag Downey, Tasha and the Luckeg if we yet it. I guess some pass log at thrusting is he Niall O'Leary. I guess Usad and Shaheen a cool boy. Collins. Thrusting on the park and Shoggy Fitzgibbon. A Hussa, Selini Lachul, these Tushka Sakriva, Ganeshada, Samo Farrell, the Hubradoran, Pass Lova, Morris. Agus tá Líorán sin seo de Árann trasna ó Jake Morris Botún ó Corca and Kate scored on the Tipperary ó Jake Morris. Galore Ire de leis buck action ó Patrick Collins. Is the Shees ag Hayes, Pekisus ag Dalton and Gadiach Tianta ag na Tipperary agus Connor Stakel a Mishteha nach Shog and Brian Hayes ach an Schlitter Codsa ag a shoot. Agus an Canchin Amakati and Lord, Bali ag Mahan Shinnig. Ormond ach an Gadiach ó Coleman go hínta a siada Owen Connolly atá ábal de score all. Owen Connolly agus sin score ínta ar fad ó Owen Connolly a cúgin Buaicphointí go bliana. Ba buil sé sin do chréitear fear mór láidir mar ré agus cadé mar Graham son ó Ormond a chur tús leis an glúiseach son agus a scored an scrum sin ó Owen Connolly. Patrick Collins. Collins on order she draw Hayes agus Maher Bristol Shees ag Maher agus Cluiche and Keane ag Connors agus an Canchin ó Barrett agus tá an drop ball order agus Queensa ag Shane Barrett ní ein tíl ó takeíocht de Hubradoran leis agus an is tá áman seo ag Rhys Shelley a wacht na Vienna. Is Shelley throw Jason Ford agus O'Donoghue le chéile agus and Lindsay Grute ag Sean O'Donoghue agus Irene leis Mark Coleman a fecha finish. Mark Coleman, Shane Barrett go spáintéin ach tá Green Dangan ag Craig Morgan Barrett and Barrett amon Shelvani tá Lewis ag Barrett Shahugan Barrett Ilan Fear Ceannais a tá an Canchin Corcaigh in Árann-3-27 gá Buaicphointí ag Shane Barrett. Agus Felin Sheshaw Tipperary McCarthy with Canella, Curamu, Lewis score for Teg McCarthy, Suli Towick. Jerry Gwilling Canchin, Cura for Eve. Got chance go will ship thresh, Launu Biogani near Clay. Need, score for Darren McCarthy, August and Ish Thomas, Purum Guntriu Hood. Well, on Bullisir, Patrick Collins, Wylan Hassig. Adish, the Titsim, Carachamedro, Hul Hubradoran, Healy, the Mon Shelva. Croheen Shaspast O'Hain, Fafadala, Niall O'Leary, Agus Deshig Niall O'Leary, Agus Ha, and Neil Schulta Árann-3-27, Egg Niall O'Leary, Niheshinach and Shea O'Queensa Egge, it's Slicha Cooey Cluffer. And Ish, it's Ro Horgan, Smachty Gohalin, Egg Horgan, Sheeran Ishkazi Healy, scored Dassamach and Shaw, Agus scored Dassatha and Shaw, Fawta Egg Healy, Crohia Egg Horgan. Yeah, Crohia Egg Horgan gone down. Schlitter all in the pass, all in his Jack Quick. Agus sin an Dara scored the Diarmid Healy and Farah Ford and Kate scored the race. Couple of seconds, so Cliiche. And Shin Bristol Shees at East, Egg Ronan Maher, Pekisus ag Craig Morgan. Trust the park, it's Rowan Farrell, Darragh Fitzgibbon is in, Lewis Lasrach, Lewis ag Darragh Fitzgibbon, Maratasan. Agus Darragh Fitzgibbon, Haitian Learochin, a chud, Owen Fusta, Árann-3-27, Buaicphointí it's in the forney. And slow a Cuny Begoni. And Shinnig, Izzy Coo, Hubradoran, Tahara.
agus Puckisus ag Jason Ford ó past Glorwer gotí John McGrath agus John McGrath Traston the Shannon Dory and Coimbe le Chéile Ford gotí McGrath a Kate scores a glyfa. Shagad ó chuide sin mar léargus bíos a go raibh McGrath tef hirirde agus dairí lei sé aimsú le pass live den Scohanson. Goffail go híntaach an sin ag Morris. Siar gotí ó Farrell. Agus an isfechar an póca spás atá amsí seo ag Owen Connolly. Connolly de Hubbard-Árann. Oh, chuann sé líras ar fóraí. Bhí cool to dhíon a chur Owen Connolly an the ocht move. Cáilte ag Ormond agus fáilte ag Barrett. Bhí sé thucáilte go híntaach an sin ag Connolly fós ag Barrett agus an Éirí leis Patrick Horgan a feic amach go hána an ard ó Patrick Horgan agus tá sé sin míúltach ó Patrick Horgan. Níor thug sé fiú srach échant ar an ggóil fechar sin obair an dríadóir ag an dát na Ioríonn leis scór mar sin áil an tríú scór ó Horgan inniu. Willie Connors, tá Lewis ag Connors i dul a drón chúl. Willie Connors agus tá sé seolta ar an trasán aige an bheagra ó na Tipperary sin. Cáilte ag O'Mara agus seo a Fitzgibbon in east. Éonthóir a tríú scór I bhuis go couple dúmen. An líor tír gotí Healy. Colin sé smacht ar a slitar ach tá sé aige in east. Diarmuid Healy an thóir a tríú scór. Tá Diarmuid Healy ag gimmar set out. Barrett. Cáilte go híntaach an sin ag Jason Ford. Tuckers atá gáspáint ag Jason Ford agus Sam O'Farrell hééis puc sira á ba thugraíonn se. Jason Ford ó Lorna Parka agus tá scórfáte ag Jason Ford ag immert go híntaach. Trícha ú Cliffe Críomh ag Patrick Collins inniu. Amach gotí Niall O'Leary. Ceann sé titim I dro Hayes briste síos ag O'Mara agus Irene leis. Freisin Connors a feic amach ó Farrell sin go hálinn ar fad. Sida Sam O'Farrell agus tá seas na cosa ag a fós ag O'Farrell takeíoch ó Morris tá Tipperary na cuirtú cúil ach tógan Morris a cuinte Eddie tú go Tipperary na cuirtú cúil. Sam O'Farrell ar gotí Robert Doyle tá spás ó scór Robert Doyle an cosantóir I dro na sprice agus Robert Doyle iní a dára scór sa chríomh im líana ansú. Tras na parkin seo gotí Downey. Rob Downey agus goffail go híntaach an sin ag Hayes. Hayes go hard agus Hayes Árann Traston a sin scór Glorwer fáilte ag Brian Hayes. Bhí sé sin go bar cúlín ó Brian Hayes, cúlín álinn nó méad ó hin ó Alan Connolly tána ledan na móra istigh an sin ag déanamh níos fearr faoi láthair. Shane Barrett am an Shellive. Gire lábhanúchtarál ar Morgan. Fós ag Barrett I dro na sprice agus Shane Barrett Árann Traston Buaicphointí in na bórne. Puinte amháin fáilte aige ó nimmert go dtí seo. Connolly tuairs chulathórt gon slitar. Tite in méle cúil agus tá slitar is this a goal ó Jason Ford díl. Bhí sé sa ceann ní léon cúil brunta ní aontaíonn Jason Ford leis a gine ach ní léon scór brunta. Ní ra bhéon dabhtaí agin an réitheoir a rénos tháinig sé teach bhí sé fada go leor bhí sé ann gan dabht an raibh sé ann nuair a bhuail Connolly an slitar ach bhí sé stig ann agus ní ra dabhtar bheith agin an réitheoir faoi. Gadas ó McCarthy. De scórála de Dara McCarthy úl bhíonach agus iontoch sin an scór ó Dara McCarthy. Yeah, scored an céad scór an céad ceann ó nimmert beidir a week in Iobach an ceann is deise fuair sé an dát agus beidir an ceann is tábhachtaí. Bhfuil deise bháin eile ribh le hám ag Tipperary. McCarthy fi brú ó Downey ach seach le Connolly ach seo hagan Rob Downey. Fi brú ó Connolly seach gotí Coleman Gadas Tá slitar inis ag Barrett í seo ó cúl iontoch áte ag Shane Barrett na Corca. Díreach ribh le hám cúl Haribh cinú.
Harannach. Cole Harbeck in Nunuk. Agus chur captain na fór na tús leis an lúiseach sin Rob Downey. Agus passan na live toiste ag trúr nó cartar a cut agus cadde sin mar scór. Shelley amach a dro an tíomhlíne agus tá sé tucaí go hintach an sin ag Morris faoi bhrú an réitear a caiasúil fíor sin agus in Easttine hÉireann Joyce chun talú na seogan Conor Stakelum 3 pointe an láhanana i gcuine Kilconne agus tá Conor Stakelum héis a chéad scór a chlárú sa glyfa go hubrad Árann. Collins trasna i dro Dalton ach an ceann sin grúta go maith ag Connors. Ceannaí níisiil ó Morgan i dro Ormond tá sé nach lech. Ormond a géal ó hípal Downey tá an bhaintá se le Ormond Immert in Ashke the hubrad Árann agus scór fáilte ag Andrew Ormond gá scór as i chéile. Gá scór as i chéile sin in bhhaid níos fearr an céad scór ó Ormond go maith an dát agus is iad na ledan is seo tá fíorhabhad deir leis an ceannas fearr an sin áilir i chéile Corcaigh agus an gá scór faiite gan aon scór faiite Corcaigh go bhfuil. Mac gotí an lár gotí O'Mara Gadas O'Farrell Aileen Shaheen-Pope in a chéad Corcaigh bar Coleman Shahugin O'Farrell and Ashin Ishkati Ormond points to one fáilte ag a hada héin agus tá 3 points a fáilte ag Tipperary Árann ag tús a darna an péide ag Andrew Ormond fáilte ag Craig Morgan passal to Gadas aige agus an istá brú an shot Ormond Aileen Shaheen-Pope Downey Ishakadi McGrath Zain Shachan Taluna agus an slipper picky sus with the go Mahoney agus tá sé grúta ag Tipperary Árann a Sam O'Farrell agus tá focus boss am sin seán go le McGrath gotí McCarthy agus McCarthy Harran Froston an Kinnick Cartman sin ó Darren McCarthy agus in bhuitin na súl ní le chá scór athrú. Froston na Porca i dro Morris tá sé ag Morris go hálinn ó Jake Morris chunmud a Harrings Curran Jake Morris Sabalta ag Collins agus Jacques McGrath Keaton will call it here. John McGrath is just a goal. Mara Ridisha, Signal Haganis, August Hall, Tipperary Árann, Dumkedur, Contessa. Tipperary Árann, Contessa. August Kaddish in Maria, Connick Shishak, Lina Collins go back, Peter Conne, a Horton Nose, August Fechershin, August Hannick Shed and Faircart, Fair, a V4 Ag and Tigalore, August on Tahin of the Antigua, Connick Township, a Creekto. He and the Cooig, Ghana and Ragra, fáilte ag na Tipperary. Shane Barrett, agus tá points a fáilte ag Shane Barrett, sár scór. A bhí hastal go 4 euro Corcaigh. Aileen Shaheen-Pope McGrath ach tá sé cáilte aige. An é Shahugin McGrath, agus tá John McGrath, héis iarach deile a chur Árann-3-27, agus tá lucht tachiach de Tipperary Árann stuck line. Tuige nach meach, né no méid is dathe imethe agus Dín upper a dhéanamh a chugad léir chun imróirí Corcaigh an dhíchead a bhó agus dhíchead a bhfuil an sin. Shear go fada le Michael Breen go hána an áir didró John McGrath tá sé ag John McGrath fós aige agus tá cin pocéirice brumta Tipperary Árann céad sais imreoir a John McGrath le cletti agus a bhacha gachtain an sunk sa drim a thug sé an chutantóir sunk beagáil in ribbed an slitter teachtas teach chuige ach anis seansórge ag na Tipperary chun cúil eile a chur idir na fórne agus an bhearne a chur amach. Agus tá Cartman Darren brumta hís an seo freisin Downey agus sin do chréite go Corcaigh. Bhí caiintear Darren McCarthy a fáil gá chárta buí sa glufa le Ceannais tá gá chárta buí is fáilte ag Owen Downey. Cúlháin ag Darren McCarthy I gríomh na bliain na seo. Tháinig sé sin I gcuine Kilconne McCarthy! Fáilte go híomh ag Darren McCarthy! Agus an bhar could have been fought, Taiki Shogain. He's here to be, I'm sure it's a good for that Ceannais. She totally at him. Go with us, it's in the crate. Cadé Maria of Darren McCarthy. Ach tá, Tipperary Árann ish. Gun Keen, Ingach Rangeg and Immerts, Ingach Lina, Gun Fork. Morgan, Shafkadzi, Robert Doyle, Toganach and Gigamert Sar Cliffe.
Crossing it's McCarthy. Pashan Ghwek. Darren McCarthy. It's Rhoda Spricka. Darren McCarthy. Árann-3-27. Heel and death in Darren McCarthy. Agus tána himráí go léir chuthir seach beag nach anis ag Liam Cahill. Noam na gra Hold a Cheannais 1 ile Éireann. Rúise gábhíle sa de, gábhíle sa séide, gábhíle sa níide. Imróir óg na bliana, gábhíle sa ní. Sin chofád agus an tá Noam na gra ag gimmert sa sin bhfuil seo. Brú an sin Kennedy agus tá an slitar sin chuní stig go fáil. Agus tá se fáte ag Joyce. An tí halbú, tíanta go híntaach agus ceann an Nord i Dró McGrath. Collins a tíanta McGrath! Tá cúil an fáte ag John McGrath agus seansgur bin Bollamar fach na muice. Chuile sin mar chúil, bhí sé san áid ceart, bhí sé taobh stig dá chéile córaigh. Bhí an cosantóir san áid bí ceart an son seán a Donoghue. Agus bheithgur chumáid sé a thuaile ar an slitar. Beidir gur ceart don cúlbar a teachtamach beag gainí níos luaithe ach deachar go leor lucht a choir ach an is tá gachrod a dul go mad an na Tipperary. In chulín déal chun tosa. Trí in I náid a híon sa dar an le. Ní acha be lehead riamh. Ormond. Jason Ford. Pointe eile. Ní féidir ó cadda chun a mú. Shelley. A curtú score on the lehéin. Rhys Shelley Árann-3-27. Agus tá Rhys Shelley héis a chéad scór riamh amsú ag Cliffic Stockenetty. Siar gotí Kieran Joyce sa seach a dro imil na Carnoige. Hayes ag gairid go hard agus tá sé ag Brian Hayes. Seo Brian Hayes agus bhfuil pucéide catá grúte ag Brian Hayes. Agus gan fáci an níos seach trí númad. Agad out bhí lucht leanta Corcaigh ag súil in a lehéadú ag bhad níos luaithe sa clifa. Conor Lehan chun a ceann seo thógáil. Lehan leis a bucéidice. Sábailte ag Rhys Shelley. Agus is dóigh go bhíonn scéal a chlufa. Sin scéal a chlufa. Sin scéal a clifa, Gary. Níl Corcaigh chun éon rud a dhéanamh sa dar le. Cuma díomach ar lucht leanta Corcaigh. Críomhríste ard thábáil ó Shelley cafa míad a rá. Níor a bhéon rud éas go faoi. Ní féidir leis ceann a chailúint inis tá rudí ag dul chumá sin dóibh. Fechar an seo, fechar an smach. Nis bhfuil McGrath an cléachla le scór. Tá gáláh an airte ag Noam McGrath agus tá sé héis pointe amsú Tiobraid Árann. Agad out man sin deire le gachrod. Níl aon rud le déanamh inis don réitor ach fadóg a héide. Agus sé sin déantaige. Don fichin níú huaid is siad Tiobraid Árann Champini na hÉireann. For Darren McCarthy, here it's Lee Dave. It's dos Bontas a bhí Docretia. Liam Cahill on Moistin, on Shorehor. An obadatá díanta aige chun na himróí seo ó thuirt chuig buaic na glóra. To one player who's no longer with us, but is so much a part of what we are, Dylan Cork. We carried your spirit with us every step of the way. You were in the dressing room, you were on the field of play, you were in our hearts, and we hope you did you and your family proud today. And finally, to our supporters near and far, those that are lucky enough to be here today, those that are back home in Tipperary, our diaspora across the world, today we stand at the summit of a long, hard road, a journey paved with set, sacrifice and spirit. Wherever you are, you're never far from our hearts. To win this is a win for the people, for a place, for all of us. Enjoy the moment. Liam McCarthy is coming home. We'll see you tomorrow night in Turner. Tipperary move!